Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr 28 Cuma akşamı kuni biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçen haberleri hakkında tarif etmeye hazırmız. Ukraynada Tahsil İnkişafı İnstitutu çalışıp başlayacak. Müessese yangi okutuv standart ve programmaları hazırlanmasında ve tedbir etüvinden mesul olacak. Bundan gayrı İnstitut Ukrayn hocalarının ihtisas artırıvı ve yangi Ukrayn mektebi islayatının uğraşacak. Bu haqda Tahsil ve İlim Naziri Anna Novosad haber etti. İnstitutta 120'ge yakın kişi çalışacak. Міністерство, як таке, це інституція, яка формує політику. Назирлик бу сиясетні шекелендірген институттар. Татбих этмек исе айры структура керек. Бүгін тақдим еткеніміз Tahsil İnkişafı Украин институты исе яны Украин мектебінің татбих етілеву үшін агентліктер. Ми сподіваємося, що впродовж Umut etemiz ki gelecek senenin 3-4 ayı içinde iş grupası Tahsil Nazirligi ve Tahsil İnkişafı Ukrayna İnstitutunun beraberlikte esas tahsilinin devlet standartlarına yangi variantlarını hazırlap taqdim etip olur. Bu vesika nasıl etip yangi Ukrayn mektebi 2 yıl içinde yangi basamakka çıkacağını belgileyecek. Kiyev'de bitmez enerjiya menbaları halkara yatırım forumu başlandı. Forumga 700'den ziyade mütehassıs iştirak etmek için geldi. Olar Ukrayn yeşil leyhalarına yatırımlar celp etüv yollarını müzakere etti. Hükümet 2020 senesi Ukraynların enerjiya istimalının 11% temin energiyanın temin etileceğini planlaştıra. 2035 senesi ise Ukrayna energetika sistemasının çelegi yeşil olacak dep düşünüler. Bu senenin sonki 3 ayı içinde faallikte geçirilgen bitmez enerjiya menbalarının obyektleri geçken 10 yılga bakkanda ziyade oldu. Aynı zamanda gelecek senenin başında bitmez enerjiya menbalarının mezatları takbih edilecek. Normandiya 4 sammiti Ukrayna şarkındaki vaziyetinin tınç çözülmesi için bir fırsat. Bu haqda Avropa Parlamentinin umumi toplaşığında dinleyiciler vaxtında Avropa Birliği'nin baş temsilcisi Federica Mogherini bildirdi. Onun aytkanına göre Rusya tarafından toprak bütünlüğü ve suvereniteti bozulğanı için Ukrayna ogunda pek çok kıyınlıklar var. Buna bakmadan ise Kiev tehlikesizlik sahasını ve iktisadını kuvvetleştirip öz siyasetine konstruktif şekilde yanaşa. Бүгін Украина да Азияда күчлі ве тұрғын мемлекет oldu. Украина халқы ciddi denişmeler beklегені ve talap etkeni için yanı hükümet islahatlarını gerçekleştiriyor. Ciddi denişmeler tehlikesizlik sahasında da var. Bu ise Ukrayna'nın yanaşuvu sayesinde. Ve dekabrının 9'unda Normandiya 4 sammiti Ukrayna şarkındaki vaziyetinin tınç tezilmesi için daha bir fırsattır. Amerika Birleşken Devletleri dekabrın 9'unda Paris'te olup geçecek Normandiya 4 sammitinden evvel Ukrayna toprağı bütünlüğü ve suverenitetine değişmegen desteği hakkında hatırlattı. Bu haqda Amerika Birleşken Devletleri Devlet Departamentinin spikeri Morgan Ortagus bildirdi. O Amerika Birleşken Devletleri'nin onlarının ittifakdaşları ve ortakları Rusya Minsk anlaşmalarının çerçevesinde öz mecburiyetlerini yerine getirmegence onu sıkıştırmağa devam edeceklerini kaydetti. Dünyaga Goldomor hakkında aytıp bermek. Keniş oynatuvga Haqiqatının Kıymeti filmi çıktı. Bu Britaniya jurnalisti Gareth Jones ve onun taqiq hakkında tarih drama. O Ukraynadaki 32-33 seneleri açılığı hakkında dünyaga aytıp bergen birinci insandır. Tafsilatlıca muhabirimizin lefkasında. Haqiqatının Kıymeti tarihi thriller Britaniya jurnalisti Gareth Jones'un hikayesini aytıp beri. 1933 senesi o Ukrayna boyunca seyahatқа çıqa. O öz közlerinin Sovet hükümeti tarafından Ukrayna halkının genosidini göre. Jones Goldomor hakkında haqiqatni bütün dünyaga bildirmege istey. Jurnalistin rolünü filmde Britaniya aktörü James Norton icra etti. Goldomor hakkında ne kadar çok eşitip bileydim, o kadar çok açuv hissetiydim. Halkara topluluğu bunu haqiqattan ne olğanını kabul etmegenini pek muşkul bir şey. Ama bugün de yaxşısı şu ki Goldomor hakkında ketketi çok aytıla ve dünya bunun hakkında bilecek.
Фильм яратылуына 11 миллион долларға якын масраф етілді. Чекішлер Бүйік Британия, Полония ве Украинада олды. Фильмін яртыжыларынан бірісі лех режиссері Агнешка Холланд. Менімже 20 асырда инсанлық өзінің әң дежетлі тарафларыны көстерді. Бұ кебешелер кеңет текрарланмаса, біздің несліміз бұндан огренмелі. Амашымды көремке тарихының эпосы аджи и бред дерслеріні менемсемедік. Тарихчыларының түрлі мәліметіне көре сүнни ачлықтан Украинада 4-10 миллион ғажы адам әлі қалды. Совет акиметі бұтын тарих девамында бұл жинайетке алақасыны гизлеп келді. Фильміні баққан зияретчілерге өз фікірлеріні білдірмеге ағыр олды. Тесуратларны ағыр айтмаға иелер деме қиын. Керчектен айтсам, фильм ағыр бұл пек жидди бір фаджия. Залдаки адамлар ағлай, о девір ақында пек шыдлетлі весіқалы левхалар бар. Бұл керчектен yüksek севейлі фильм деп айта білем. Фильм пек мирақлы дүнияда әркез оны бақмақ керек. Украинада да бұл Голодомор аққанда чықарылған фильмлерден ең ейісі. Кениш ойнатуға ақиқатның қиметі фильмі бүгінден башлап чықа. Артем Холуб, Максим Хрдобик, Имран Усейнов, UATV. Гурдистан парламенті демір қалқанларының қораланды бойлы етіп, қанун қорыжылар наразылық іштірақчылеріні бинаға ебермей. Тифлис полисінің башы парламентке тек мебуслар ве бір қач хадим еберлежек деді. Гурдистанда наразылық акциялар да ноябрын 14-де башланды. Бинглерже адам анаяса ислияты қабыл етілмемегеніне жауапланып наразылық акциясына шықты. Олар мусинасип сайлав системасыны бойынша невбеттен тыш парламент сайлавлар өткеруіні үкімет истифа етуіні ве амелдекі меркези сайлав комиссия эркені деңіштіруіні талап ете. Арнауытлықта зелезелі нетижесінде әлі ақылғанларының сайысы 37 адамға же артты. Да 650 адамдан зейде яраланды, 15 белгісіз ғайып болды. Құртарuf операциялар девам ете, салы күні Арнауытлықта 6,5 бал күчінде зелезелі олды. Меркези мемлекет пайтақты Тирандан 30 километр ұзақлықта олды. Биналар йықылды. Тиран ве мемлекетінің бұйықлігінден екінші дүррес шәрі чоқ зарар көрді. Бұдақыға бұл сонки хаберлерді да тавсетлі жемалыматына сіз UATV сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз, сағылыне қалыңыз, көрішкенже.